Ya wo bia wo hwe bia OB4GHD na de ye program aye time with Prophet Nyanka Agya and time with Prophet Nyanka Agya ebra benya time na ne Prophet Nyanka Agya ahia ne di hunhum fam enkomo de ye hunhum fam a ebe mo hu abrabo a wo bɔ n'ani so ana me no ahia wo mu yi da bia wo biara me kanfo Yesu Kristo di ma wate me fa ko na we se so di chia obi biara wo hwɛ time with Prophet Nyanka Agya a hintasem a ene yanuan masofo bia apo ne afa sunsum wiase me pese ne me bia ma hunu ni nyina me mo hunu no kura wo Kristo sum mu papa ewom ne bone ewom ane me mo hunu se sofo bi gina no okasa na ne kasa ye bonsam a obo ze wei omfiri nyame straight forward we hunu ana de obegina o ye nyame dwuma papa no ono so kasa niema beden na dia mu hunu amo hunu ni kasa na o ka no se o ye Kristo dia no eno so mu hunu sabre Ghana fo nyina si apene omani nwiwi ni panyina se aban na disappoint yem na me dia makabida ye nyina ye nim se aban na disappoint yem na ye nyina ma sofo binom enso digane hamo papa sabre ya ohwe mi ka che de oto nchense mi nia ye program bi wo OB4GH and dia Prophet Nyanka Agya time with Prophet Nyanka Agya onu gudo na kasa dihwe bi papa we di enim de oye ameka temi nja e beda na obi a ohwe mi hu se bi nyame sofo e beya den ana obi a o tie mi sabre hu se bi nyame sofo Bible say dua na ba am ye hunu dua kro tie Yesu Kristo ba no o kan sem bi o sina mu kra ni ba susu se me ne hwan u die ni ye sofo busa hu se ni ba susu se wo ye hwan wo nyame ama o platform kese ama asore dan o wa sase a woteso ni padom o de begu na ase unni ni pa bia o mu a wotme use kasa o de sponsor nda tieriye o so lance Ghana ya den na se wo ye ni yi anko ni mante me kanu kra tena Ghana sofo binom adi nyame hamo Ghana sofo binom tiri mo tene ye ni ahumfama Bible tu nyame so mpa ne se obi ko ye nyanka ne akuranfo Ozo akuranfo obi kura disika sande o se fa ko hwe akuranfo a wona o de no manoma to de ati de namodi ya de open ho anya ne wonya ne kwampapa so no o sa go video osi obudu gosu anya ne de aso oba chemu mienu obeja ne fa tie ni ye anopa mi tu fu kasa kire wo se nua me kasa kire wo se nyame pa osofo awurade afra wo mi nkosumsum wiase tie awurade honhom kasa kire mi se ade obonsamfo yetia wo somu nie awurade na kasa tie ni yo okay in kind Bible na Genesis one o se awurade bo sum na o chem ane ehunu han ane ehunu sum enti sum ane han eni twaka so for to go sum ya se fie be mi na ofri nyame ayi ni me fa na otie nyame nsani fa so na jara se benkum so Mibisa yano o yano o dieme mi ko sunsum yase Bible say na esum manu mponim nyansa se ne han ma o de Bible ne kasa die ndi no kasa because obi oya bon samba no na ni da house ni obi oya nyame ba bebre o wono makotu ndo na omo de ye akom ni abosum sem no omo ni da ho because omo oni die di ma nyankopon ujeni ye aya ba nyame no mpo omo oni de ni ma no enne obi pro no se nyame sofo ofro no se ruade nsa won so ofro no se ruade nsa ade ni ye aduma na sunsum mu no aya hefa sunsum be mu na wo kan wan se mi sunsum be ana pesa wo kasa fa ho me kan se ma chiro Bible say de ayena gidi se wo gina ho no o hwe no anhwe ase mama o topic no mama mjeje mu nkyerɛ o yɛ sɔfo Bible say Kristo be do wiase eni nti ɔde ɔdɔ emu ɔten edo nipa asɔfo a wonni ɔdɔ wumfiri nyame me kan straight akyerɛ wo asɔfo a wonni ɔdɔ me so nyadan wumfiri nyame ɛbɛdɔ wo sɛ ɔsɔfo yɛ ɔdɔ ɔsɔfo de ɔyɛ ɔdɔ hwɛ ɛbrɛ ɔbɛkɔ amaniɛ mu no ana hunu sɔfo oni suban
ebra asamba to no ana be unsofo out ni nanse na brabo utieni ye osofo kasa wa so dem de ma so ma boje nso yo nanso ne kukuo mu nsam onu nko na nim me ka wansam pa tie na tie ni ye sofo biara wo se urade afra no a oni timan de man asoriba oye madness sofo biara wo se urade afra no a oni ahumọ bro ma afopro onim nyansa me ka nyansa se ma kire wo ne because Jesus Christ say me be down already travel from na mo so mo fa sa nante wa sori ma no mo tie no obie no ma otuma yi ibi wa so fu kro odi wachi kro mpo no ne ho tire no a dito kodi pa wo ba bi otuma so for the life ti nyame nyi na o ya na so wa business wo bie wa company wo bie so me na didim o wie ya da ho twa wo bibia wo ne bra Christians chapter 3 verse 1 down mamen kanjo men no wiase ananie me wo wiase na so bi to wiase we ni mu niema Kristo to eni ni mu oro bi Yesu kan se wa nya ma unia no wa na ma me wo abra wa ya so da pon kuku siga bi a 60 million 100 million o da so ka boot o de ko na ono mbabo ma mo ya no mo nipa o so ba ye tu no 1000 Ghana cedis won ti me mfi no what sorry banya problem at Nico police station. Even 500 Ghana was going to be who says all that wins in ye. We are mad person. You are mad person. We can't tell. Because Jesus Christ say, no one knows say radiate. Because him. Ono be the Christo pay. The Christo pay be say. Wunye bia kwa amane mu wadene ne ho wanya yem sisi ama no wotimi aboa no ene ebru ne se Kristo ni nya Kristo ni ndi wanya sika gidan agela toto cars etisia mansions akese na odam na ne nua o ye Kristo ni oni ni tivie ba ko so ni Kristo no na ne ho kire no na so da wo se ko ba eduma ye afujo bia ni wiase ye etene se je ko ye aduma dan sai obegade nyame ba ye ni nyame ba ye na nyame ba ye ni na osofo a wohwemi ena asofo bebrebe ni nyina ya wudifo ye timo dene ye ni odo ni ka wasamne sa wo osofo na ase na se wo ho akire wakotibia bim oduru mpempenso bi bebe waduru wutu ani anduru ba bia wonya obi amane moawo na se sofo ni ntimi moawo sofo na ntimi anya tema sofo na anya humabro bi so bu na Kristo suro bi etimi ama wotebia no wamfiri mu a saa sofo no o tare na se de otiabosom dem ne kan na akire cause Jesus Kristo si mi ko da biase wa mehweme time ede metu ayare sabia wa mehweme ye bebusa ne sa da bain na okoda ho o se wa nya ma onua no wa nya ma onua no o ya sofo na o hweme me kan okra akire no say radio o na me go so himam o no be the Kristo pe bi ni say wonu ami wa manem na ba boa yi na fura manem the Kristo wi no osofo was mi ko sunsun ya sunsun ni kata kire me say makọ ma me pie makọ papa pie enkona bi ho o ye sofo bodamfo sunsun ba wi ase na yankobon so ma so kom okay nkai Matthew chapter 4 verse number 12 Bible so man let sumu no omo hunu han tie wani nyansasem no osofo a wo si nyame afraw ugoye de osunsum yase Edward honhom kasa kire me sai abonsamfo ye ni maboni bi etia wo sumu Edward na kasa kire na wo su go sunsum yase na sunsum ni kasa kire wo se aba wo sa sofo no ni abafo ni na yepe wo sofo su ko sunsum yase malam so ko sunsum yase konfo so ko sunsum yase obi otete haban so ko sunsum yase sangrofo ze miensa hono so fo nim nyansa nim bia me man ye ndi ayira me kasa che wo so fo kansa asem ni bi se woni nyame ho ma kan wono tum na nye minim ane de ko heaven anye mahu maka ane de ko heaven
Bible say the adjustment no can radi asem o kan radi tiri po o kan intestament free Nyankopon me ka sa asem ni baby ntiase me da na rodi bi asu chem say sa sunsum yes no me kan bi da because one problem ko sunsum yase tieniye o ba dwene won ntiase quotation system de ma Genesis also pai sumnum ene hanum na ade achi na ade sign edi ade achi ade sign de ma yehunu sum ene han mu nsunsunye o ya sofu na ya nroba ansa na be ya sofu no time na ya nroba na uti sum mu wo be gba Nyankopon so kra ne waje nkwan wo fi sum no mu aba han mu ya san ko sum no mu bie ye ni o Bible sin nim de be do so nti bebrebe do no badwo bebrebe wa Christopher agidifo asofo but lack of knowledge my people perish nim dia me man ni nti yayira yeah. Time with Prof Nyanka Agya and OB4GH yeah collaboration maybe I will be abomodi an subscribe mo obi o hwe bibiara tio on say na nakufo do kan say nko the one district one factory ba no say asofo omo agide din akese no omo dwiri nyamedwen a anka yo mo privilege tie ni na yo mo kwanya akese because ubetimi akwa gye aton ho to say obeye na asore no aye say ye statistics bia sugar ahwedie dwumadie bi ne ye ne ye bia factory na edi income bra asore no asore members na egu ho no ye be je nya dwuma ye am ye tuo mo ka asofo na e wo no ye be nya bi tua tight ama wo mo because agene na nya dwuma ni pedi abre ya na di pan tiase udie ni ye osofo betime tam 3 billion ko topie wa brochire no de ne yire ne makogum o ya sori a ne yire nti hobi mo amaka na mugo no muzan krama no o chinchin mu nsakra wa man mo tiari yo mi ka santie nyame sofo o but o mu suban o ma brabo fia o mu da na di no ana me tai tiani ye me ka nyame agena kire me mo de ntia Kristo be wuye ma Kristo wu no so mra mfaso na wanye sa obedi hu fo da bi Bible ti de onim papa na wanye eye bone ma no so hwa me o se de wo ye me ka wanti kakre bubu afuo uti nim ka anso tu obi fo uti nim ka bone ya uta endi ye ka woni ma na wo do me onumi we enka me mawre o kas enka me papoa me ka no kura kire o me kenya me agena kire o me mo nya ba ho so biem Erwade ampra wo se be pesa me nkuminya Erwade ampra wo se be dia browu Erwade pra wo butai binti ma butai ni mram Erwade pra wo fo butai binti ma erwade butai no NCP anwa abro ni be ya wo ye wo so de wo se wa kire be yie enti amanfo ntunwum pra be yie no nkata wa ni be bo nsam no wa ni be fuo no because asori na wo ye ni sika why didn't that so? Ibza. What be a treasure base I can say that all you know ma. And I dia. Cause not be a companies. Not be a sawmills. And the sawmills are good na kwedi so for. Tie sawmills na gugu ni na. Asofo ni na ge. Because obi to be turn sawmill. Now this can go back for them asofo so hunu nyansa sem bia wom. Onim one of the aboa so de ba. Friend no say nyame sofo. Jesus Christ say unua bi sere wade a fama no na won so for wa so baba gache nse e o tie ye tu no wo dan be edu ne wo kumase a won dinya ma ne bonanda kra nem obro hu nyame so for o so ni ewu wanim na na twake on tie sachira waten empa wiase enani me wo wiase na so empa wiase ni mu ne ma Kristo do ebi ni hu kan na me adwan kire o na wo so le audio ko so ko sunsum yase na sunsum yase na abako na one day ewurade be yi ni ho adi akire o bro won se tumi an wo bi ani bi o mobo enkola kasa na o kan asofo enkola no mu fifiri se no e o mu ni se no o mo kasa na o kan na me ga de me jo Bible say Paul amantem so so di kanfo me kanya me adwan akire o ma me fan check se mam oba rose
Mami di for rose. Me jawo bia. Me chawo ne o mami no papa nyina. Tie ni yo. Me ma wo nyame atiri ntia ofraw. E wo mami abusuo no papa abusuo. Sinka unya ye no be boni pa ibi ukro aka wo de wonya sika no ukro kokotu toilet ma omo hitimi bi ma omo ontimi anya bi we bia wo sika no no wo de kotofie wa Dubai kotofie wa America adwene na anya adwuma nipa dua bre mi Kenya mi adwene akere ka bia adwuma wo manum na ka youth na omo de omo pa wa sori na nya bi nye na obi nso nkasa sori wo ya mi ko ye die so ruade jimi kura na many be me try to because me kwaje sem me say nya adwuma was me na asori na mu ye asofo baga na etrimo tene ye wudifo ye ni nyame atwen so de ye say kese tene na kufu ado ruade fam mo ne nchamo ruade obu atebebu mu ni nyankopon obebu mu ni na kufu ado ntematen na do de o ye na nye ye beka but war we just software ruade edit dom 500 amount we buy for the 1 billion. We know 500 billion. Now what sorry ma e kunafo enyanka e school for gu ho no. Yes free education. Na nka wa sorry ba bi ko. Na nka free education 1 year bi 1000 Ghana money ba say. On fan ko to no fan ko to ni bi ehia no Kenya yi. Eze ma tete say free education na ku for do ba yen. Sa ekuya e ko dwani. Ye betwam. Na so wa sorry baby. Only get 100 Ghana na 200 Ghana. Ani eba dey be school fees ah. What so no nyai. O ti TV so na mo kika nkwase asem. Mo ti TV so ana mo kan sem hunu. Mo ti TV so na mo kase brametew. So for when ni tire no kasa se matew. Wo ti be je hono ade obi. Tiani ye Kenya ntasema kire wo na. Bran matew. Wo ti be je ho. Wa oba, wa ho. Wo yi ndamai. Na waka du obi adwade hu mo bo wate wonnim nia wo ye wonnim nia wo viva software nyame na ase na wa sori ba nya asam na wantimi antwitwa ane no a onye leader papa Bible say so obi antimi hwani fie su a ye mfani ni asori anim ndezi pamu firi ho da bia ye na ye mi yase Ghana Christian Council me ka ni ponti ase ye mu no ton young Christian Council mani mu ye se ni bi Ghana ye wan so ye kese a agidin e wosika hwa ye kodwane hiamfo kuo ke ye timi kika ye hu bom asori ne timi ye adwuma ye kika ye hu bom na ke ye timi atena se o man na ye ko hu ye hiam ti ansori na ka bom ai 5 billion se de boa amoma na develop a Ghana ye oso da mo se nyame so mpane se wa dress no sha atade wa kenye bodani growth mi dress for atade she bodani ya no mi kan se mo se da bia me se Ghana ho abrafo no mbedi yen se o mbedi yeso ye gas ya di fa hodie no amani mu ni ye nya fa hodie obata gine ne dey trim no fa hodie nim awura sofo mu awura sofo mami fo mu awura so ni mpani fo mu ana de titi o manu ye di abro so wo jemi an kan kra chiro ubu amvuo maka na mesanka akabiem susuma bromra utrim na obufuo nim do be yadu atire ko hwe hu ye o de onim se na wu nya hu sika na wu di akọ na wo wura fi unsu nso so ba maso ene wo so wo eti asori a o se ye gbe no one man church onu ni constitution an wa ye ni se asori ni ye ya asori pon a onu obi eni akontabuo on sa adwene nye aduma Yesu Kristo se me de ma kwa mo fo kwa enti se wo ya asori no timpanimfo aka ho a ene wo de abiem e ka cha one ane ma asori na ye me no abusua oni ho abusua ada ne no bro ide no man no om contract so dem ho Yesu be wu ma wo mienu Yesu oyo papa ba ana oyo ma me ba Yesu obusua paninu no Yesu oyo wo paase nim dia me man ni anti ya yira ekuta Bible no say daily guide again kan Bible say daily guide
ade so bu gwa say Bible no dey history bi nti onim nyansan ni bobra to a loss ni ma bi wey so be president di na nkete oni ankoto bama no tieniye e kanya me ade ache ma odo gani dona na nipa wo Ghana ha no ayira asofo de ma na yira because o se wo ma me se obekum because nsum yi ase no ma me nua man sanse obekum na ne ti don so de no go fie pe okotutu akoku no ma me no asofo nke dia sum je ne ba fie o Kristo si o dia sum je ne ba he se ne Yankopɔn do wi ase ne o de ne ba kro ba he do ba gire die wa nyina no enani wo biem pasami kunya abro ne bayiye asofo bebrebe ya bonsamfo bebrebe ya ofrimesi bebrebe ya okotofo omo obuku bi om kinkan wo sumase om bagina so tie ne didi nsehunu che nipa awrade ho bo mahunu nyina o de metie time with Prophet Nyanka Agya Our eso tie so voice wo bo mpan ma no okoso mi kosunsun wi ase bona so de firi na ase Ness of war cartons, Bakaturia, Narabada, Casabay. Almost from 2 minutes, Sanam Kika. We catch it out. Minimum of more than 10,000 or Ghana. Or my brother, Papa, when you're madness. So we bought them one, need them one, and I tell you to go go to shy as well as awful. We catch it out. Thierry, me can Yamia Bianchero. Miss me can Yamia Achiro me won say assume any high any chaka tie na shanin so awade Yankopɔn wo hwa dal biara obosa wuni mi hia our time with Prophet Nyanka Agya so me number am ditu dwa frɛ me bia na obosa obosa ma asene madwuma die na ye die no etimi tumpɔn me say ye de na kes we ye ne ye de hyase we ye asase me bia honhum pam ensam a abonsamfo di ene de asofo ye di ti asore ma akyerɛw we ye ensam a awrade bia so e wo Ghana asofo binom ho akyerɛ me ma Prophet Nyanka Agya tie awrade nshaw se woda so we program no ma me ga se be nshaw fa number na good TV ni so fa number no Prophet Nyanka Agya number be so masere na entesama ewo ma we mu nipa nim awrade fam so famro asofo ni bi adwuma ye die wo sumase awrade bie so wo bie so entesam no from me ye bie so njiro be so yasene ewo time with Prophet Nyanka Agya ana OB4GH TV obedina for number ni nyina tie for number no 0546 85 7380 anasa 0248 698742 nasa OB4GH director number na nkasa ayane gwani bi ka ho ayo 3 numbers hwe 3 numbers de etwegu TV na sese no hwe obonse obonwa frɛ aso yasene ba bia wo bia dwumadi awrade de mam ne se yenka hintasam awrade ahiniye no yamma nipa hunu sa bramajew obedi ye hwe ode hintasam mi dada Bible no hintasam wo na bie so akyerɛw ama won so tumi yi na me ba ni bi tie ne ye ampawre nhyɛ sofo mu se wa ben oni hwe oni ten sofo no bo hu no ye di nkomo ye sie di nkomo amo so ma hunu secret na omo okra mfo nya hwibiem na bie ni na so akyerɛw tie ne ye Prophet Nyanka Agya awrade chemi nindia wa che nyansa ye de bi wo de bi ni ma so akyerɛ ye niema sofo ye ni sumase awrade bie so na tie ne ye asofo ti asori 15 good years 20 years sika wo water bank ye de support ye de hwa on the support man bet on the go on the woman bet or someone a sponsor obia herbal clinic and a herbal center mienu pe 2 years pe wo timi ni say 2 sika na wanya no akwa ya bridge ka sia okumasi ha
I had 3 billion. I know they are born mine. Also, for the car fast when I mean on Joga. Oh, was when Majimi. On Yankubo on Joga. Or beer herbal clinic 2 years ago. What Timia you overhead, and that's why I bridge a dance your swa. What born 3 billion. At the Abuah Mangana. Whoa, sorry. What the so for 15 years? We think I win the piano, all the support to my bet. O sponsor my bet. Ha! TV show, our mom yes slave came said Jumano, and now support to. I didn't know money for Diable. Only I didn't know my gun now. Only your money who talk. Only your man who move only pains the amount minor. The Bible says so money dia and also be di. Who the way ye? That be when ye won't mean to crab a cram and rade. The gun brother as much as say. You know mine no more mine way and we here. More mine no what that thing now that thing. What this up when you see car? And I could want to pay 2 billion. I the Baba I was born mine. When you see can won't mean one more. What the woman bet. Also can tell you. Also when major kill. Also don't want to so a bang your quite. A bang a chow. A bang a chow. Huh? More man gun and what that here. Down a man, you know me and yet ya. You know my beer come. Now, me and go walk from me, every no more come money on Muna. Now, we will say, Gun and I'm yet a party and any pump and pet. 10 years, softful. So, me move for me, you are 10. Softful, Mr. As soon as you can walk grab to Bangia. Only your business, and yeah. You people go mine no money now Tom. And me have one more. I saw them one now. The umbe dear ground one dear Mrs. South Roberts Bunyai. Now my men no come home about. What I saw them was South Roberts for form. But some men so one once go when you're not able to attack no Saji. Okay, so wonderful. Okay, so the man call. Bible say the onim papa no one ye cry a bonny man. Me do see hwe anoma chere so ogebo bra be so ya sene bra be so Prophet Nyanka Agya sene time with Prophet Nyanka Agya tie ehinta sam de bebrebe no awrade biebi oh me mpre me ho nkasa o me mpre me ho nkasa amenga ze me tell e bia Prophet Nyanka Agya so wasi asene so we TV station. And as I say, we are doing good. We are herbalist. We are software. We are political party. And I say, we are doing good. Mo bio good, but someone lunch. Mo ba so ya sene, but mo be with TV so. Prof Nyanka Agya, my number na me to on. My number no. 0546 85 7380. 0546 857380. Tie 0248 698742. Number ba ko na count ne 0546. Dia kan count. Ana 16 chat so. And also your director na. Ono na da OB48 TV. Oda no. So number imi enza mu bia. Ni nyina e mobile money. Tie. Ni nyina e mobile money. So wa monone. So wa Ghana. Baby biara wo biara no. Me de Yankopon chia de ma. Some on my Ghana ye. No man di ya nso be di ye. Rolling show. On kan ho. I don't need amen.